Arambai News Guwahati da Maitelongi pau tabiribasingbu yan hanbamtada chingangbam Suzidrani na kurumjari. Hozing asigi samlapa mariba pausing lawirase. Meghalaya gi ching singda nongkana chubadage Assam gi Dima Hasau Laiba Kopili Hydroelectric Facility gi pipeline ama pokharakpadage Kopili project asigi officer ani amadi contractual worker ama ngarang laikhitre. Umrang suda laiba nipko gi project asigi singi imai khangwang wang khalakpadage gate thingba chensin bada manager amadi deputy manager yauna miyoi ahumasi laikhidabane. Hayengdagi Horaga Numit Ninigi have the March Kunipanamadi Kudmapan, Assam Motor Workers Association AMWNA Pung Nipunipangi Chakaban Kaukre. Masi State Lengakna Commercial Motor Vehicles Workers Amadi Gari Mapusingi Matakta Mute Minekia Chathabagi Mayokta Kaukibane. Nakalamaromda Hayengdagi have the March Kunipanamadi Kudmapanasi Bharat Banamasu Laide. Mase All India Bank Employees Association asu mapung phana sawalakle. Maruaina worker lomiyamadi michamyamda sokhanba kendra lengaki policy singi mayokta Joint Forum of Central Trade Union na kaukibane. Sri Sri Govinda Mandir Parichalna Committee gi Chahigi Yausangi Chak Chanabaga Loinana Tongan Tongan ba Lamda Mai Paklakraba Angang Singbu Taramna Okpagi Thorom Pangthokre. Mandir Committee asigi President Thokchong Ngobuna Mipamapu Aduga Colonel Brajadhon Singh retired, Colonel Gokul Chandra Singh retired, Mutum Jatindra Mohan Singh Botaguli Manipuri Mahila Samiti ki President Thaurani Kusum Sarmana Daisa Famki. Miss Radhika Naurem na Sayho Ishai Aduga Bebita Singh, Renuka Sarma Amadi Aisa Singh, Angela Singh Mutum Anushree na Chingbana Jagoilan Thoke. Layekpada International Awardee Master Anurag Singh, State Awardee Miss Shruti Singh, Anupama Singh, International English Olympiad Gold Medal Laurakrabi Miss Radhika Naurem Aduga, Taekwondo District Level da Bronze Medal Laurakraba Singh, Habadi Miss Bevita Aditya Premanand da Manamathum Piduna Ikaikomnaba Utki. Ngasigi Thoramasida Isai Jagoina Chingba Lanthokiba Angang Singdesu Achamba Kudolpot Amamam Laikhidraba Colonel KV Singi Loinabi Jutikana Kusinake. Guest Speaker Kumukcham Rosanna Career Counseling Maramda Wangangke. Aroibada Holy Lotion Bagi Thoramasu Pangthoke. Assam Manipuri Citizens Forum gi mifam amangasi Silchar gi JC International Meeting Hall da pangthokre. Mifam asida lepna khiba warip singi maraktagi maroiba warip singde. Silchar Imphal Flight Service amuk hanna hauhanba. Silchar Guwahati Mahasorok lambi athu matamda loishinba amade Kasar gi Manipuri Medium gi High School khara Higher Secondary da upgrade tawbana chingbagi wafam yauri. Lupki President IS Chingomna Mifamapu Aduga Mifamaduda Nehru College ki Potharaba Principal L. Gaurababu Singh na Mithunglen Amadi Ikai Khumnaba Mithungoina Dr. Soivam Haridas, Dr. K.N. Chan, Dr. M. Santikumar, R.K. Sanahal Amadi Advocate Babu Singh na Daisafam K. General Secretary N. Dhirena Taramna Okpagi Warol PK Amadi Lupki Secretary Haubam Devasisna Mifam Kandaktau K. Kaisam Vidyapati Mani Kumar Hemant Kumar na Chingba Akhang Ahi Kyanasu Thoramasida Wangangke. United Development Rural Society Bon Tarapurgi Health and Hygiene Cell na Sinlangduna Ngarang Ayuk Apollo Diagnostic Center Silcharga Kusamnaduna Nongmagi Oiba Free Medical Test Camp Ama Bon Tarapur Auditorium Hall da Pangthokre. Lupki President Sina Major Selgi Chairman Laishram Bimol Convener Oinam Sanat Kumar General Secretary Thongnagzam Hembabu Amadi Senjam Hemantagaloyana Camp Asi Haudoki. Miyoi Chamasupna Mangagi Medical Test Toki Society na Diagnostic Center gi Miyoi Singda Lengyan P Amamam Yanduna Ikai Kumnaba Utki Hainasu Convener Sanat Kumar Singh na Thadurokpa Chirol Asina Makatana Kanghalakle. Manipur gi Tentha Khongbal da leiba Rakesh Naurem amadi mahaki machin manaugi yum anibu mai tharamba amadi imung asigi maral matum kaya amangata thogalambabu United Club Organization Lakhipurna nungaitaba phongdorakle. Asigumba mathong huktaba thong asi lebak macha tadaba miyoi singi thong ni haina lawi amadi ahak pacherak pifam thoi masida lenga ki miyeng chingsinjari haina
President Khaidem Kantana Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakle. Southern Angami People's Organization Sapona Haukiba March Kunma Thoidagi Matam Kaktana National Highway number Kuntramapan Imphal Dimapur Lambida Ban Kau Kibadagi Petroleum Ki Pothog Yauna Atay Potlam Sing Puba Gari Sing Assam Gi Kharkhati da Panduna Lairamba Oil Tanker Sing Yauna Security Escort Kaloyana Imphal Jiribam Lambi National Highway number Kuntratret Fauraga Imphal da Changlakpa Haukre Shillong, Guwahati amadi Dimapurdagi Imphal changlakpa passenger gari kayasu jiri lambi asida chensilnarakli. Loyana state asida thaugi awatpa mayok darakpa yabana oil tanker amadi gas bullet sing ngasidagi jiri lambi da thau lorunaba chanabasu haukre. Adubu Imphal jiri lambi phatabana driver singna khudong chadaba kayade mayok nare. Nakalamarom National Highway number Kuntramapan blockade Tokibagi Matanga Sida Putokladuna Sapona claim Toriba Lamasi Manipuri Assemble Lamni Haina Chief Minister N. Birena Ngrang Assembly Mifamda High Krabane Watogasi Chronic Oiraba Chet Naba Amani Juko Valley gi Lamgi Sarukasi Saruk Ahum Tokpagi Amade Manipurgi Lamne Manipurgi boundary asi international map the Chet Naba Amata Yaudana Lady Bane Isu asigi matangda Nagaland gi Chief Secretary Loyana Union Home Minister dasu Hokiba March Kulhumdoida Chirol ama ikhatuna Khangan Krabani Hainasu CM na Makatana Phongdokhi Cabinet Warep ki matungina lakliba April amadagi Manipur lenga ki makhada lariba loisang singi karmachari sing ayuki pung mapan office yogduna thabak haununaba khanghankre Chayolamagi manungda numit mangani thabak tawbagi numit oigani Kalengi matam habade March tagina October fawbagi oina ayuki pung mapan dagi numidang waram pung manga makai fawba thabak sugadabane aduga nungtil pung amadagina ama makai fawbana lunch break oigani hainasu chirolasina hairi Ningtham thagi matam habade November dagina February fawbagi oina ayuki pung mapan dagina numidang waram pung manga fawba office ki matam oigani Nagalamarom Manipur lenga ki amadi added mahiloisang sing amasung lanai mahiloisang sing yoina school hour gi matam ayuki pung nipandagi oiragani Haukiba March kunma thoida UGC na public notice thokpada common university entrance test ta Manipuri loan yorokta haibasi ngaktaba ngamde nipan suba schedule da chaliba loan amabu Khongoinarakpa matamda Marinaba Authority Manipurda lariba University singi VC amadi register na tumina leishan bahaibasi Manipuri loan bo ikaiba pibane Soiriba si chumthoknaba hotnari sungsoi soidana ngamgani haiba warol adu hek laukthoktriba makai common university entrance test asi Manipurda thingjilagani Mahiroi singi career mangdanaba hanagi chatnaramba admission process ta tawgadabani haina milalgi maikidagi cheksinba wafam ama General Secretary Huirem Loi Khomba Maitaina Thadorokpa Chirol amana phongdorakle Sayreng basingi apun balup sal Manipur sinduna Khaidem imona iba isai sayreng gilari kwak tanse ngasi maki yum thangwiban lorung pure lekaida phongkre thoromasida thangwiban gi MLA Khumukcham Joy Kisana Chief Guest Film for Manipur Chairman Samjet Sabam Mangol Jao Professor Koizum Santiblana Guest of Honor Sing Oina Sarukyaki Critic Salam Tombana Larigasi gi masak takhi Larigasi da isai sayreng chani subna taruk yauri Salgi Publicity Secretary Okendra Khundong Bamna Taram Okpagi Warol Aduga Secretary Jivan Moirang Temna Thagat Warol PK The Cultural Forum Manipur na Sinduna Dimjati Chingmairong Imphal da Laiba Travel Research Institute ki Auditorium da Sahitya Academy New Delhi na Nabodaya Thorangi Makhada Manipuri Longi Ahanba Usam Niranjan na iba Sayreng Lairik Manipur Kobi Imao Miamda Kusinaba Amadi Maibagat na iba Sayreng Lairik Apaiba Tanggoy Nainabagi Thoram Pangthokre Thoromasida Kaisam Mega Chandra MLA Wangkim Kendra Professor Huirem Bihari Singh President Cultural Forum na Mathang Sitna Athoiba Lengbirakpa Amadi Thoromapu Oike Dr. Makhun Mani Mongsaba Assistant Professor Manipur University of Culture Professor Razen Thoizamba Manipuri Department Manipur University na Mathang Sitna Lairik Ani asigi maramda Nainaki Haina General Secretary Khetri Razen na Thadoropa Chirol Amana Phongdorakle
ngasi IFRC and IRCS New Delhi na sponsor tauba blanket sing Sotharaba Thobal District ki khangatlaba imung chamada Thobal District Branch Indian Red Cross Society ki volunteer sing na Khetri Sanglen office ta yenthokre haina Thobal District Branch IRCS Secretary Kangabam Sadanandana thadorokpa chirol amana khangalakle. Albert Einstein Institute of Pune and Applied Mathematics ki President Pham Puramba Dr. W. Motilal Singh na hokiba yumsagaisan numit manung matam chadana laikidabada awabu phongdokpagi mifam luwang sangbamda ngarang pangthokre. Lupki VP Dr. L. Ibobina mifam mapu oiduna pangthokiba mifam asida member L. Dilip Singh, Kabarbam Sanjeev, Manishana and Manihar I Santana Lubasigi the Makna Tobiramba Todang Singh Nohona Ningsingduna Wanganki Haina General Secretary M. Arun Singh na Thadorokpa Chirol Amana Pongdorakle. Ngarang Agartala Lairik Melada Tripuragi Minority Loan Singi Loan Amasung Nat Kimaramda Seminar Ama Pangtokre. Tongan ba Loan Singi Wangang Loy Singh Habadi Bisnupriya Manipuri Loan gi Nilakanta Singh Tripura University ki Banglagi Oza Dr. Padma Kumari Chakma Loan gi oina aduga Mog Loan gi oina Selection Grade Officer Additional CEO Usha Jain Mog amadi Manipuri Loan gi oina Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi General Secretary Thaudam Nilkumar na wangangki Seminar si L Biramangol na moderator oike Panba yaba amana laibak phaba amasung lengakna sakhang bibagi khudamoina chahi khudingi kok borok chakmaga loidana Manipuri Loan gi su stall amamam lairik mela sida mafam piduna officially hanghanduna lakle aduga atai ethnic loan singidi hojik phawbada hanghandri Manipuri gi oina Manipuri Sahitya Parishad Tripura na su mahosagum handak chahi su book stall ama mela sida hangki COVID na maram oiduna chahi ani hena international flight sing cancel tawduna lakhrabagi matung ngarangdagi schedule international flight sing paihanba hokre COVID protocol sing kopthokibaga loinana cabin crew sing na PPE kit set pagi mathau tararoi haire tobutabo face mask uppa madi khut sa toina hamdokpana chingba COVID appropriate behavior sing adudi adumak ngakna chatkadabani haire Airline sing na tangay fadana medical emergency Yorokpuna chingbagi yengduna flight sing da seat ahumdi tangay fadana hanghanduna thamgadabani so haire. China da Indian mahairoi sing mahai tamba kudong thiningai oirakle. Chinese Foreign Minister Wang Yi na India gi khongchat leiringai UGC amadi AICTE na Indian Mahiroi amadi Mahiroi Shingi Mama Mapa Oibasingda China da Lariba professional course singda admission tawdunaba warning pirakre. China da Lariba University Kharana Lagliba Chahi asigi academic years ki oina tongan ba degree program gi admission gi cherol thokre. Nakalamaramda China na Inglisingani kungi November dagi hauna visa pumba suspend tawduna lerakli hainasu UGC na makata na hairakle. All India Council for Technical Education AICTE na haikibada athingba kaya thamlakpadagi masing yamlaba Indian mahairoi sing China da amuk handuna lairik makha tamthaba ngamdri athingba sing hojiksu adumak komthoktre asigi su mathakta Chinese authority na course sing asi online da chathagani hainasu mamang da haikiba laikhrabane rule matungina UGC amadi AICTE na mangjongna na Khangalakpa Laitana online mode ta class tauba degree course sing asi recognize taude hanasu makhatana hairakle Satisgarh da miyo yamana mahaki chahi 3 ta suribi machanupi gi hakchang mareng banda puraga sanglaba kilometer tara makhongna mayum tamna lakpagi video ama social media da viral oirakibaga loinana madugi matangda thiumba chathanaba state asigi health minister TS Singhadiona hairakre panbaya yamnamakkanna arum laihau hobadagi nupimacha si Surguwa district ki Lakhanpur khulda laiba community health center amada admit tawduna layeng chathakibane adubu khanghodana oxygen level hantharakpadagi haukiba irai numitta nupimacha si leikidabane Maroina ambulance phangdabadagi sanglaba lambi adu machagi hakchang puduna lakpagi video viral oirakpadagi achobo wathok asi
ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ आर्म फोर्स चंगब यावना हेन फब कैरियर खुदोंग चाब पीननबगी पांदमदा पार्टनरशिप मॉडल इंडिया पुंबदा अनोब सैनिक स्कूल चामा लिंखटनबगी प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना अयाब पीख्रे। हारिब अनोब सैनिक स्कूल सिंग असि हौजिक लैरिबसिंग असिदगी तोंगानगने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इरोइनना महिरोइसिंगदा क्वालिटी एजुकेशन पीननबगीदमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग मखादा अनोब सैनिक स्कूल चामा से लिंखटकदौरिबने। मागी स्कूल बोर्ड सिंगदा एफिलिएट तौबत नतना सैनिक स्कूल सोसाइटी की लमजिंग मखादा थबक तौगनी अमदी सोसाइटी ना प्रेस्क्राइब तौबा रूल अमदी रेगुलेशन मतुंगिना चटकनीसु हाइरे। चामा सिगी मनुंगदा अवांग नोंगपोक की स्टेट अहुमदसु नौना सैनिक स्कूल हांगनबा खलखरे। स्टेट अहुम अदुदि आसाम, अरुणाचल प्रदेश अमदी नागालैंड ने। लागलिब एप्रिल अमदगी कमन अनाबसिंगी मतांगदा सिजनबा नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स की मखादा लैबा मेडिसिन 2,900 मुखी ममल चादा 10.8 हेंगलगने। असुमना लाइहो हौबा ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज, एनीमिया अमदी हार्ट की लैनाना चिंगबदा सिजनबा पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, साइप्रोफ्लॉक्सासिन अमदी हाइड्रोक्लोराइड न चिंगबा हिदाकसिंगी ममल हेंगलगने। इंडिया का युमलो नरीबा इथत लैबाक श्रीलंका ngasidi सेंदोना ख्वांग कोइरखले। सेंदोन असि मरुइना चाइना गिने। लागलिब था 12 असिगी मनुंगदा श्रीलंकाना डोमेस्टिक अमदी फॉरेन सेंदोन लुपा करोड़ लिसिंग यांखै मरी हाबदि डॉलर बिलियन 3.3 सिंगदोकपा तारी। सेंदोन असिगी मनुंगदा चादा 64 चाइना खक्तदगिने। मखोइना चाइनादा सिंगदोकदोरिबसि डॉलर बिलियन 5 असुमना श्रीलंका सेल थुमगी लम असिदा चाइनागी लांगदा तपना तपना थुरकले। अदुमक्तदा फिबमना यारक्तबदगी अमुकसु ngasiदी लैबागसिना चाइनादा सेंथंग पिबिनबा हाइजब तारकले। पोटेगी ममल तांखलकपासिना श्रीलंकागी मिचम मियामदा खंगमदब चैथेंगमा पिरकले। नोमगी चंगदब यादब पोलमसिंग लैब ngambagi वांगमदा लैरकले। संगोम ग्राम चामरीदा लुपा 430 यौख्रे। चेंग केजी अमदा लुपा 400, चीनी केजी अमदा लुपा 230 यौख्रे। फिबम असिदा मिचम मियामगी अरांग खोरांगब कोखन्नबगीदमक इंडियागे मतेंग निरकले। इंडियानसु मतेंग पांगली। चौराकना श्रीलंकान 13 मुक समुद्रगी इसिंग लांदुना हंदकता इंडियादा यौरखरे। था मरीत सूरीब मचा अमा पुरगा लाकपा मतै मनाव अमसु यौरखले। करिगुंबा चाब फंगनदबगी फिबम असि का हेंजिलक्लबदे इंग्लिसिंग अमगा 948 थोखिबा सिविल वार अदु अमुक थोकलकपगी अकीबा चाउन लैरकले। अमदि मसिना मरम ओइदुना इंडियादा माइग्रेट तौबगी मसिंगसु वांखलकदौरे। इंडियाना युमलोनब लैबासिदा डॉलर मिलियन 900 हेना लोन पीगनीसु लाउथोखरे। पीरिबा मतेंग असिना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमदि मपानगी अचाथक पुसिलकपदा मतेंग ओइगने। पनबा याबा अमना लैबागसिगी राजनीतिगी फजदबा अमना लैबागसि फैमिली पॉलिटिक्सना चाहतलबने। हाबदि लैबागसिगी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर अमदि यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजपक्षा सागैगी ngakतनी मचिन मनाव मरी माता नक्सनबा ngakतने। अरोइबदा ngasiगी तेंतकपा मरोइबा पाउ खरा। मणिपुर की CM बिरेना अहोबगी निमित चामनी असिदा तौगदबा एक्शन प्लान चामा ngasi लाउथोखरे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ओइना अमुकसु हिमंत बिस्वा शर्माबु खनख्रे। BCCI ना IPL की ओपनिंग की मांगोइना टोक्यो ओलंपियन सिंगदा केस अवार्ड पीदुना इकाई खुमनख्रे। असम की बॉक्सर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहाईदा लुपा लाख 15, मणिपुर की वेट लिफ्टर सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चनुदा लुपा लाख 50 की चेक पीख्रे। जेवलिन लंगबा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ादना लुपा करोड़ अमा पीखे। लैबाग असिदा लैरिबा तोंगान स्टील प्लांट सिंगदगी थादोरकपा अमोर अकाई सिंगदगी सेंबा स्टील स्लैग सिनदुना हाजिरा पोर्ट योबगी लंबी सेमख्रे। इंडिया की सिटी सिंगी मनुंगदा सूरत इहान हानबोइना स्टील रोड लैख्रे। इंडिया की PV सिंधुना थाईलैंड की बुसानन बु माइथिबा पीदुना स्विस ओपन इंग्लिसिंगनी कुनिथोय वुमेन सिंगल्स टाइटल लौख्रे। सिंधुना बुसानन बु 13 13
कुनमाथोई निपान फाइनल माइथिबा पीखी निंगसिंगबा याई साइना नेहवालना इंग 2013 स्विस ओपन लौबा अहानबा इंडियन नुपी ओइखी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडियादा कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस 1900 फंखी 194 कोविड नंबर मोइदुना लैखिदे इंडियादा चयोल अमगी मनुंगदा मंगारक सुबोइना पेट्रोल अमदी डीजल की ममल अमुकसु हेंगतख्रे असि नोंमाइजिंग नुमित पेट्रोल की ममल पैसा 50 अदुगा डीजल गिना पैसा 55 हेंगतखे मिजोरम लरीबा लेंगाक की स्कूल खुदिमक चप मानबा यूनिफॉर्म सेटननबा मिजोरम लेंगाकना वारेप लौख्रे मालेमदा फंगलिबा ऑर्किड सिंह हाइबदी उरई सिंह असिगी मनुंगदा चादा हुंबुद्रादी इंडिया की अवांग नोंपोकता फंगी हाइरे अवांग नोंपोकी स्टेट अहुम हाइबदी सिक्किम मेघालय अमदी आसाम दा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मरफुमापन लिखंदबा सेंक्शन तौख्रे मसिगी मनुंगदा सिक्किम दा 19 मेघालय दा ख्वाइदगी यामना 90 अमदी आसाम दा 10 याउरी बोर्ड एग्जाम सिंह थाबा लाकपदसु हिजाब सेलक्पा यारोय हाइना कर्नाटका लेंगाकना हाइख्रे अमदी इंडियाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वांग यी उनदुना वारी सानबगी चाइना की वाफम याखिद्रे वांग यी की दिल्ली खोंचरसी मांगजोंगना लाउथोखिदबा खोंचत अमने ngasi goina de Arambai news Guwahati da maitilon ki paw sondok chaba matang se loisin jabaga loinana tabiriba singbo amukhaso hanna khurumjari